Cukup canggih kalam dunia, gara-gara na game tayang dum anamit laloraya online kana lam pasaran dalam HP rumpukana macam rupa di tayang judi buntut sinan pihna tuha muda pasang rijangan generasi marajalela kiban cara basmir yang yang rusak yang gila agam darah dalam tayangan abelalau di dalam maya macam rupa hai bang leman kini kalon bak berita barang tahta kaji lelang selama ngape dalam dunia di pedaya urang Islam dunia akhir jika nyata kampung kota nyoka sabangan cukup canggih kalam dunia gara-gara najan tayang dum ana mila loraya online kana lam pasaran